take over. Babuye ngisendele ikhadi. No. Uthema ukhuluma nami ngathi mina sewuzomanage lo mama wakwami bazokunika konke le. Angiyekuyeni lokho ukuthi wena nomama akakhonzwaneni. Wagcina ukhuluma nami nini February ngithi why ma ungasenabantu ufonele yena why ungafonela lokho uthi wena awumazi ngithi social worker why ungifonele yena akathola indawo ngile ayisina ba right inabalekazi ngoba besika indawo yakhe asithi baye maro yangizwa ukuthi nje manje kuba basikadinga indawo yakhe yangizwa ama social worker sakutholela indawo alisahlali yabiwa ngisho bathi bawucela umzali angithi lo muzi asiwuphuma nalokuphuma emzini abantu lo muzi asiwa wasikhosana usikhosana unomuzi wakhe lebile akakho uthekimi unomuzi eCamera Field wathi unese Dr. Stephen wathi ngenxa yokuthi lo sisilo onguye othethe kuyina mina mazange wasithatha masithi usithethe kulo muntu okay namakhiyano wadidela kuloma inamba zami uzithethe kuye lo sisamshoyo othi ngokushebela so wafaka iprofile engamandla ngathi unesi manje mama umyeni wakhe udokotela sesithizela profile umyeni wakhe ngusiphosa abakelwana wami lola nguye lo ngizofonela station khona ubaba lo uba windawo wakhe mangifuna indawo yami indawo wakhe ngoba ufuna indawo wakhe mina nje bathi ama certificate banganginikezi ngubani othi ama certificate ningasinikezi zamani uthi fitana social worker league sinikeza George abantu abaningi social worker sisibonela ubareki social worker le ngubani le sisibonela ubareki phela wala siyabuswa ngazi ukuthi nina niphethe ngimiphi social worker ubareki uyabazi Bonke bayangazi. mama ubaba lo sikaba windawo wakhe sizula njani lapho ubaba ufuna indawo wakhe nangifuna laba bephumile ufuna laba futhi ngabo bayeke le drama yokuhamba bayovula lama affidavit engawazi nokuthi abhalweni bayeke nalokho kanjele ngecourt mina kansela la iyakwazi ukwenza la ipi affidavit ngofanele sizomncedisa sizombisa ipi affidavit ayize ngoba iposi ithe nina nithole incwadi epolice station hello sisicela kunjani wabe 22 posi ithe hayi ngoba sebenike iberegeni ngomthetho nizongitshela amaningi sine situation la enkosini ubaba lo ufuna indawo wakhe ufuna njani inkinga esihlangabezana nayo la inkinga yendawo la bathi kanjani ngoba sifuna indawo wakhe ubaba and sivukile nathi sazama ukutshela ukuthi size la indaba eso wazama ukufuna uku-understand but nje sicela ukuthi usi-understand and then unikeze ubaba indawo yakhe namanje ungivalela ngaphandle kwegate namanje uvalela ngaphandle kwegate discussion owenza nemzi nomunye umuntu anginawo bantu amakena ngoba wena uthekimi iprofile obhide ngayo la unesi unomuzi eCamera Field emva kwe-Energy Garage iye kuphi uthe ma ufika lapha ngoba angithi ubaba lokhuluma ekusebenzini kwakhe enamzwa i-agreement yami we belongs akadi ukuthi no okwenza ngikhulume nje wathi sona okwamanje makhumalo mina nguhloniphile for a long time ayakwazi lokho and ngikutshelile futhi ukuthi ngeke ngisakuhlonipha ngoba wena kahle ngendlela owenza ngakhona dangerous person yazibuza ukuthi okokuqala uthi wena senze agreement singayenza ungubaba usho ukuthi nongumama mama nguthathele phansi ngidangerous nami njengawe ngidangerous nami alright mama lalela manje ngidangerous nami la kwami wena kufanele uphume ungubaba usho ukuthi dangerous lalela wena yenza into ekwenza mama lalela mama lalela isicela ukuthi unikeze ubaba lendawo yakhe ufonela amaloyara ngayo amaloyara ufonela ama-social work but nje sicela ukuthi abomama barimuveke bakhambe bayekhaya uyabona ubaba lo akwazi ukuthola indawo yakhe nawo ukwazi ukukhululeka yibona njani so asifone-ke ukuthi wafonele abanikazi babazali bala ngomama labo bala
Okay, singathokozela kakhulu mama ukuthi unikele ubaba lo indawo yakhe yabona ngoba indawo le igcinini kwelanga ngiyaka ngitsho and nawe ke kusolo ukuthi nawe iyadwa mayisinga sengitsho ukuthi nawe okay now alright kezilungise so nawe ke kusolo ufuna soluhize endaweni engasiyo yakho ngitsho angitsho so simara ukuthi unikeze ubaba indawo yakhe mina bazokhululeka yayibona so wena agree ukuthi unikele ubaba and ngaphandle babizeni bazokuthatha ugogo ngoba indawo le seyinomnikazi yabona seyinomnikazi manje besicelile ukuthi indawo le ngoba inomnikazi sikwazi ukuyibona ukuthi siyilungisa kanjani yabona silongo bafonela kuna problem yabona bafonela ugogo lo bayingayongo into besidinga kakhulu sidinga ukuthi nibe nokwabisana nibe nokuzwana iqiniso ngisho bona banipicture sebafuna indawo yabo uyabona abasiseni ukuthi kuthini ukuthi bathini so sebafuna ukuzala sekunento eziningi because of bona bebangabilisa kwenza into right yabona and ecanga ukuthi baba ukuthi aswaye bekambekezelele bengabaleka ukuthi egcineni kunabogogo abakhulu lapha yabona bese-ke abogogo abakhulu ungayijamisa kancane amawazi ngapha singaphakathi njengoba sishilo ukuthi umama lo ngaphakathi kuyakhombisa ukuthi akanaso certificate esicomply yako esitshoko ukuthi uregisteriwe ugcina beze namaphoyisa njengoba sekuziwe nje ngicabanga ukuthi the best thing ezokwenzeka thina njengoba si-identical force bese sicelile ukuthi mani sicela ukuthi asinikeze nje kuphela into ebalulekile ekuyiphepha basitshela ukuthi no umphakathi or what so on ezokwenzeka njengoba sila sifuna ukubona ukuthi ekugcineni kwelanga kokwenzeka lani ngoba kunabogogo abakhona ngaphakathi kule ndlu akuna-certificate esichoko ukuthi they are registered niyabona njengoba nibona esitradeni umphakathi ucalile ufuna ukubona ukuthi kwenzeka lani thina njengoba sizile la sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi umnikazi wendawo uthola okumfanele and then begodi sifuna ukubona ukuthi kuyokugcina ngani sibize be-social development sizamele ukuthi sibhalele be-health njengoba bathi sekulate mara bayathembisa ukuthi nabo bazokufika bazokwenza isiqiniseko sokuthi kugcina ngani kwenzakalani umnikazi wendawo ufikile sinaye njengoba namhlanje sikukuthoma khe safika sinaye naye ubaba uSikhosana nangulo last time besimhwelela sithi baba uSikhosana yebo uthi kuyokwenzakalani into le ifunwa umphakathi ule ejilele ngimuphi umphakathi ofunako nje kufuneka ukuthi ngathana nize ngomgcibelo la nize la kele ukuthi umphakathi ukhona nje ukuthi umphakathi mbizi awubizi umphakathi besikolo laba yikho into bazoyikhuluma cala napha abanye mcala abancananga yikho into bazoyikhuluma laba bebazi next okay into le mina ngifuna ukuthi ngathana nize ngomgcibelo sibize umphakathi sokukhuluma na sibone wena uyini laba buSikhosana anginaphawa ngingekho ngisho ukuthi wena uyini mhlawumbe ngumphakathi umfazi akho lo mjamela hayi kwangitshela lo umfazi akho lo wangitshela lo okay nje nibona baba uSikhosana uyatsho-ke khe siza ukuthi bathini-ke igcina ngani sifuna ukuzwa ihlangothi la lo mphakathi ukuthi umphakathi wona ungathanda ukufakaza uthini mhlambe ngendaba eyenzekako sanibonani khe sinilothiseni akhe sinilothiseni sicela ukuthi nikhulume ngicela ningabi namahloni ngicela nikhulume mama right nina nithini ngento eyenzekako la niyayijabulela yimbi into lenzakala ngolena yimbi ne mara ngoba batsho umphakathi uyayithanda ngizobaba nange uSikhosana bona muntu wala awithandwa nguye yedwa siyazi bahlukumeza nabantu la bahlukumeza abantu abomagogo badoswa ngengubo badoswe ngengubo serious asiyithanda okay so njengoba inesikhathi esinganganenzeka le nto le elayikhaya awa ngade nithulile niyasaba ukukhuluma batho abanikazi basondumuza ngobani ukhuluma ngokudumuza uNtuli sikhulume naye uNtuli ubale kakhulu uthi awa yena akhe sokungena ngaphakathi msebe isibhamu hawu mara nkosiyami benibona bakwethu umphakathi uyakhuluma nawo bathi ayivalwe into le bayisaba akhe sokubona ngaphakathi